plaže Fava se nalazi čuveni grad Vurvuru. Ovo je malo mesto na istočnoj obali Sitonije, udaljeno od Soluna oko 120 km. Mesto se proteže duž magistrale uz obalu sa puno borovine i maslinjaka. Smatra se da su u području između Vurvurua i Sartija najlepše plaže Sitonije. Male uvalice, kojih ima puno oko Vurvurua, su tradicionalno popularne kod Grka, pogotovo u vreme vikenda. Poznato je i to da je u 5. veku pre nove ere na ovom području postojao grad Sigos. To je bio jedan od najvećih gradova na Sitoniji. Kada su Rimljani došli u ove krajeve, izgradili su raskošne vile duž obale. Čitav kraj je do 19. veka bio u vlasništvu crkve i manastira Atosa. Mesto nudi hotelski i apartmanski smeštaj, prodavnice, kafiće, taverne, ali treba napomenuti da ovde ima i dosta luksuznih vila, vikendica, u kojima pretežno odmaraju Grci i koje nisu za izdavanje. Plaža u mestu Vurvuru je dugačka, sa sitnim belim peskom, proteže se od uskog poluostrva Ksifara pa sve do zaliva Karidi, gde se nalazi popularna plaža. Zbog plitke i tople vode, peščane plaže su pogodne za malu decu. Kod Vurvurua se nalazi 9 ostrvaca koje su idealna za izlete. Mesto Vurvuru je odlično povezano sa zapadnom obalom, jer glavna magistrala seče poluostrvo i brzo dolazite na zapadnu stranu Sitonije i u mesto Nikiti. Nastavljam dalje prema severu, do ribarskog gradića koji svoju lepotu i šarm tek počinje da otkriva turistima.